Ari gavana wa Meru Jaweka Wera Mwangaza ntukuyanarwa na kinyetia mubango jojo okolea wadine ya Athwana na aria agasagasa cionekete gukujirwa kiri mucemanio jojo akiaria MCA wa wadi Jawedi Muchoi na menerete gasagasa iji akiuga raide no ntukawera ne mgiro gitene akedari na thiri huntubutumbire kwithira bukionekana ondore mwandiki wetu wa Nteto Raymond Mwenda agututariria. Ura wari gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza nonete mundu ki mucemanio iyo okolea ntere cia Limuru wadi ya Athwana imegisangasa kumira ntere iu. Akiaraniria na Weru TV na njira ya thimu, MCA wa Athwana James Muchoi na amenete Kawira Mwangaza akiwarira rionthe titentereu no monga kwithire kuri na andwa. So eruare Kawira Mwangaza na ukari na okolea Athwana wandi tora ya Limoro na batu bire bituriaretie reire kwanjiria kuruma ngalinda sibonda antu bare umwira na antu batirumana bambirerie kweli antu kinya live bullets ambia kuringa risasi euro so nkwenda okonde mandwere thete kwendelea Athwana eruare na Athwana ni wondi ethrete very peaceful na watu ethrete kwa mwatongeria bonde lakini every time rira Kawira yako no mwanka kwethire kwina chaos no ndobe ya na irumi na funjo kura antu na antu bana bate stomach ifunjo so batu nyetu yuko na ito tuwirere yari ntho cia waite lakini ande no tukona bra kweya na nyana ringi no bwa ite Limoro ringi akareta chaos bake ya kura antu nambi na kuketha kuna vurugu nyingi muno na turaichi thai no tuna impeachirwe akeya na amani so kangwenda tu burankira Kawira na ibange ringi no ndwende this time round will be wiser. Raymond Mwenda, Nteto cia Weru.